svi udaraju, svi lupaju. Maši. Tako je. Iako ne vidim. Ovo je zapravo. Ajde ovo grošće njima. Može garantirati. Znaš da ona nije brusila, znaš da ona nije radila. Ne možeš izvoditi.
Veliki pozdrav šaljemo Nadi u Norveškoj, naravno našim vernim slušalcima koji nas sad prate putem interneta i slušaju u Norveškoj. Miloš Bojković je pesma Zbog tebe noći ne spavam. Dobroveče, dragi posetioci i uvaženi gosti. Dobro nam došli na veče igre, pesme i zabave. Dobrodošli na 13. Međunarodni festival folklora u Borovu. Organizator ovog tradicionalnog festivala, ujedno i domaćin, je Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova. Glavni pokrovitelji su Vukovarsko-srijemska županija i opština Borovo, a medijski sponzor je Radio Borovo. Festival se, kao i prethodnih godina, održava u sklopu tradicionalne manifestacije Borovsko leto. Večeras ćemo imati priliku pogledati 4 kulturno-umetnička društva, a to su Akademsko društvo Visoke turističke škole Novi Beograd, Beograd, Republika Srbija, Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosveta Obudovac, Republika Srpska, Kulturno-umetničko društvo Ljubomir Ratić Bubo, Vera, Republika Hrvatska. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić, Borovo, Republika Hrvatska. Šidski trubači. Pozivam predsjednika Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, gospodina Radu Bosića, da nam se obrati. Dobro večer svima vama koji ste došli večeras da podržite ovu manifestaciju 13. Međunarodni festival folklora. Hvala Bogu, imamo lijepo vrijeme. Mi smo pokušali da sprečimo komarce sa jednim blagim špricem i vidit ćemo da smo to uspjeli. Čast i zadovoljstvo da vas sve ovako zajedno pozdravim od sveštenika, raznih dužnosnika, udruženja iz Borova i okoline.
Zahvaljujem se svim učesnicima koji se odazvali da uveličaju i prisustvuju i nama pokažu svoje različitosti u igri, u običajima, posebno u nošnjama. Da ne odugovlačim, želim da se večeras ugodno osjećate i da zaboravite svoje brige trenutne koje imate. Prijatno! Pozivam gospodina profesora Slobodana Živkovića iz Zajedničkog veća opština, koji je predsjednik Odbora za obrazovanje, sport i kulturu, da otvori ovaj festival. Dobro večer, draga publika, i u moje ime posebno pozdravljam goste večerašnjeg programa, a i vas, domaćine Borovce. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što mogu ovako lepo borovsko večer da vam se obratim, da vas pozdravim i da vidim da je 13. festival okupio i veliki broj publike kao i svi ovih prethodnih godina. Drago mi je što se nalazim večeras na ovom mjestu iz jednog razloga, zato što je ovaj festival već dugi niz godina perjanica kulturnog amaterizma, prvenstveno folklornog, na ovim prostorima i vidim da ima potencijala da takav ostane u budućem periodu. Ja se nadam da komarci neće ometati večerašnji program i da ćemo svi zajedno uživati i proglašavam 13. međunarodni festival folklora u Borovu otvoren. Hvala vam.
kulturno-umetničkog društva Novi Beograd iz Beograda. Pozivamo predstavnike Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosveta iz Obudovca. Pozivamo predstavnike kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ratić Bubo iz Vere. Pozivamo predstavnike kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo. Pozivamo predstavnike Šidskih trubača. Mene ponovo na pozornici. Šta reći posle ovog koncerta? Ja uvijek kad dođem u Borovo na ovakve manifestacije odlazim pun lepih emocija i lepih utisaka. Mislim da svi večeras možemo otići kućama zadovoljni jer smo vidjeli jedan program u organizaciji koja je nadmašuje, kažem, sve ove manifestacije koje su u našoj okolini, a mogu slobodno reći i šire. Čestitam kulturno-umetničkom društvu iz Borova na predivnoj večeri, kako organizacijski, tako i kvalitetom samog programa i zatvaram 13. Međunarodni festival folklora u Borovu. Hvala vam još jednom. Poštovani posetioci, zahvaljujemo se na vašoj pažnji i aplauzima. 13. Međunarodni festival folklora zatvaraju naši trubači koji će odsvirati zajedničko kolo. Do novog druženja, laku noć.